Povej mi, kaj zate pomeni solarij? Solarij. Solarij. Pač neka brezvezna zadeva za porjaveto. Solarij. Ja. Ja, ena komora, v katero greš, da porjaviš. Ne vem. Pa ful jih prav, da ni škodljivo, samo po moje je, no. Solarij. Solarij. Solarij, that sounds like something with Solaris. Solaris from Stanislav Lem, the book and the movie. Solarij, I don't know. Something which got something to do with solar energy. Could be. Might be even a travel agency to some sunny country. I don't know. Thanks. Ja. Brezveznost, zapravljanje denarja. A to je onako, pa se balarjev, če pišemo. Ne vem, kaj tebi pomeni solarij? Ja, uničuje kožo. Tebi? Ta umetna, mislim, porjavitev. Umetno. Ja. Tako? Samo me zanima, kaj za vas pomeni solarij? Zakaj te zanima? Me zanima, imam vprašanje dneva in danes me zanima, kaj vam pomeni solarij? Kaj za me pomeni? Kaj je Ja, solarij? kaj za vas pomeni solarij? Prostor, kjer človek nabira kaj sončno barvo, tista zadeva, ki gre vmes leže. Mogoče? Ja. To je to, hvala.